Amin oleh tataan bi menekan. Kita ikutin an bi lasi Mapaloli Nekaf. Le masui mamabitian bi surat wasiat. Nun het nanti at nen ang alakit one. Terima kasih nyetop sona le om Pini nanti nen maniwa. Okan kai tatabui talantian apa. Amin. Amin oleh tata. Anlitet nen inakanak mu Plena Mes Ampun munoina mes so amne mabetian vi masmur wasim sio in ela mese talantien ela sio ma anto pus niukit mabetian vi nela faun lein hanana amo isneno amanekat homuta mulalisin hom muplen mulalisin mes omsa nek mam ampun mulalisin amin tata bin menekan usip Yesus bihi timonik ale kanan lasi leitanawa pasti muin konsekuensi lais lekomsa muin konsekuensi lasi kalekom sa muin konsekuensi. Ai ale kanan lasi le tanawa hitmes teuk tok in otan an bi hitimoni. Esnane an bi tabui. Na koan kino letat nen. Na Daud an bi surat Mazmur. An saksi neo tok nino. Na kamnak. Kalau an bi hitimoni lekai teuk tok hitvia. Le in an move bila sana so am fenoy na niyon mes kais am fenoy na natuin hamutotan imunin ay kais am fenoy na niyon nikilay stoas mes am fenoy na niyon nikilay maneka am fenoy na niyon mes am fe ampon am sa niyon itapo i an biti moni mese iteuk tok alek kanan lasi. Sulap nino an saksi manfenekit. Henati hit taton moet alekot an bihti muni. Bahwa leka iteuk tok hitvia lean move sana. Hit amsa so tanoy na lais leko niuin. Hit amsa so fenek ma fe ampon niuin. Ang kinantunok kita nanane malakit oleh. Terima kasih ke Yusi natuin bitabui. Fene kai henati am tuntau kai bia nike lais ampon leka imov sana. Amin. Kais atni kan henati at like subscribe. Oke tatwo matpatin hit bia tinisin.